Wakati wa siasa ukifika ni sawa, lakini kwa saa hii tunasema tukichaguliwa mbunge mwenye atatutatulia tatizo ya hivi vijana na ya mama, tutafurahia. Na tena mashule yetu, wacha nikwambie, kumekauka huku nje. Ningetaka mbunge analeta youth empowerment, mwenye analeta development kutoka roads, maji na stima. Kama ni sports hapa hakuna, kama ni glau ya kuchezea vijana hapa kazi yao wanasema ni kula dalada. Sisi tunataka hiyo glau watuletee. Kiti ya kwanza angalia mama wazee ambao wamepeleka miaka. Juu unajua hao ni wazee ambao hawajiwezi. Hiyo kiti ya kwanza. Kiti ya pili angalie watoto ambao wanatoka kwa ile familia haijiwezi. Kuna ile familia ambayo iko na watoto ambao hawajiwezi, na upande wa masomo wanafanya vizuri. Sasa akiweza shughulika na hao watoto, hiyo kiti ingekuwa sawa kabisa.